Nikyau Kiutetya Nguku ndatika nimeongoli na ile saa ile ila namba si impya. Asante sana. Ntezo. Okay. Hello. Wake wata nitawa SAMMY wa MULINGE na nina NZAU ya mdhini wa mitambo ya mbaito kilunguni cha Nikyau Kiutetya Nguku tuinena nao na mwendwa mwendwa ingalikosieba kundo ingalikosia kangundo lakini mosi ingaleta kidimani mosi ne kidimani lakini yuwe kangundo ni bone za kiwe. Okay mwendwa dhina ni mwao Ubati 2010 nilinokie tatwana no ya Kiutetya kwa inetele kini na skulu ndikine kie pombo wakitwa ite skulu aye kinami wakitwa iye wetelete kimine na wakitwa ainde chamina form 4 mwana nyoso chamina form 4 mwana nyoso kikasome college mbe kikasome college kwa kuyu kwa mundu esa kwibia no nina kisabote ngezi ya nongo kinongo mwezi obi yesu kutu do achima ke no mezi no name na you de no la boy ino ke na moto akozi na ina moto akozi esa kwibia ni wa kalata wa binduka ngezi ya yutito kuona tani mondo hiyo na namu ya yumala maingela ilote skulu ilote we misiko zimasoma ni ilote na somo akabuya enokomosi abibi toka zaidi orandenda ikala kitu ekitoke mwaka iko na mukule na uteke sio asiwe ya kumosi niwe wati kala kweni tezo tete tate na mwana ni wewe ni tete witejo ya kumosi ukezi no ngezi ya mukune ndiye tomo tabiondo kweti yona wewe ona kilazi yake yeo sisi ya mku wewe ya pena kabothi akenda ulika hello wewe ya no kumbia wewe ndo takajindu su ni wale kwenda sun kwekala enda ikala kwekala enda ikala kwa kale leda motabiondo kweta mwina siana winake ayi tina siana kuma 2010 tina sana na ngini nambe to mulini jambe kusoma wewe segwe andana ndana padena no amba kusoma na kwa kwati yewe niona bindu kite weza kwizio ina ingyo mutukipi mmeli noni nyosimwe nako neto amune uno kwa nyezi mweno weza kwizia ndekwe ndembia ya kundi kwata kunda ilo kwata simu yako na muyane nendo kumana nu loko nite ya kwa no ndi abane sandi wazi ya chomwe ni boete kana ngubizete ambia kila mundu atumesi mwela yake na wasisi awoni atabe na kubuye ko bangwa ya bendo asilikali esu ya kwako yini ni noebi ni nanzika kitumiki mwezi piyo lambe nambesu nambesu weza kwezi ya nyeni namyo ni lambe lakini nuko ni awazimu nako ni wasimu imo ya mbozi ndamyo sani bakubendete kila kosa ekatu kuelewe ekatamba kuelewa nesa watumie ndo na madam waku school natumie ndo na ke school aende na masomo 2010 yu natumie ndo na ke form 3 2010 na eso kuma school na nete leso mino konfo na mwatwa na yu amina tato ana nuna mukuli nune uyazima kutamenda mubango okutwa university kana gore ande awe paina mubango wena mubango na mwana no ikosi onela lisomya koji acho kwa te simonesa tukwewete iwa yitilikanga kidogo bado mwa idea mubango wa twino muthi kwenu yu yaje mwa idea mubango yu okay kwako amina amina mutiani kama mutiani ni wewe kaangila ambia yite baima hati ile sawa okay wewe kalangile na kama anda kozi wazi Ngukulia mondo ito wa mwendwa
mwetu imotwa na miaka yana mwetu no ni motwai ndai na gewande okay ayo na kumio una kendo lakini wewe na miaka yana oyine ni na 27 na no watu anie ase ima kuna kumwathio ko umite Kibeti ni maendie ni maendie na weke ndo mwatwa eka zile za kawaida faike ndo tatu anu ndije ninoje nine ya si no tondu tene na etu leo na mekanike kitu hiyo timba ndio leo mwetu enewe bakwe ni na jambo kuikalanga twambe kusia hija ni mwene niye na matamije yuko thina waku ni mwetu uyona tawe na kabuthia naku ibe no kunaona baba likile kibuthia wewe yani ukutengemea kuona kabinda kalawa imosi imbo mpaka kwa ambiani mutumie mbesa enda kuwa kindu yiza kweli na mutumia mbesa ethani ikisi ndo au watu wako yuka indero wajendo musindi wa muzika ikendo na wa na okane kandie muze no muna aziko na mukundia yitu bindu ndo na kute ne no na weza ndambi ndenda kweya iwawe yumwe kala imwe ite kala paka ngundo paka ngundo okay na college ilo mutwa itazi obagu aye masako aenda masako akokea weyo enda masako kile mabindanyi ndo kwizita wawe bubuye za kwezi atiwa kala kwa yesa kuka ta weekend na usi store waku awo tajata be kendo kithakiende nundo tio wancho ngithake thesi ni wisi amuka wewe keza wizi aenda yani pene iko na ngauna mukulia mbea ona mwenye kala neza ya wile wado okay kwa uenda ati utethio mane kana ba Kibeti kana bayingwa inge ndane mune dati Kibeti mane no kwendo twai amenu ni mane no kwendo kana nyega yuwe kitomba nangeri nda webi ni ne anda Nguku kutinda ndete ngalama ya mwena wewe egati utethio mwendwa azana neo matuko lakini mabinda maingi zila wazi awe enda uzome thia mwetu kwa we motwa zijui diao no mwe paende tu diao no mwe paende tu uzome thia mwetu kwa we za motwa yu undu na kwigwa mwendwa nitabe bandu bena kathina ngalikoni yaku nondo ndombea watumie ndo na mwetu 2010 form 3 na eza kuma 2011 twazi wa 2011 na ni mwekala miaka 10 kano kenda mwili obama na muketeanite maketeanio mutezi nengo twaite kana mbozoma hiyo na ndikuita boyu ye bayuzi ndo iselerwe pezi ndo itabula na kwa newe se mondo wetu wa mwendwa ni enda ukuya chambe uwe na uo ni dhao ya motwano wikana na nthi ati tondo mwetu ekatwe kwa mweta Kibeti kio kwaku ti mwetu ekatwe kwa mwetu tondo ni muthumu wangi to kuumia gezu yonthe abike komiwe mwikana na nthi ati ndiaze no kwatia wetu bala wetu ale watu yendo evo wetu ne bala withia uni mwetu ndio kwa kwa mwetu ne la withia weju kega mwobosia no kuzia wo mundi we mugati wa meli ala me otalawa lakini ala we do mwangiro na mundu mume we tuyo kutalila tu te kutalila ngalinge yibeti so you Kibeti kicha kumundu wetu wa mwendwa ni wabongelile dhawe we you ni wabongelile dhau na wahema kwitha wikite misingi ya mutwano ilaje kiawa mea ya mutwano ziandika wanando mauna ndi bandu ziandika webukune mwigwa na nyenenga
ningwenda kutwa wana kwa ningwenda kutwana na muithi mukone ase ngui no uwe wamyambie mbe enda imukone ko ina muigambo thio twagendo na mbozia yezia mwitu ona gundwa ejua kwa utondo ndwa ejua ni wailete either we sure you no yekala ndi no yeta muka waku imwe ate nendao manayo ne tutwane teka na tetwaneta Sammy mondo gota mondane wailo kwata haki yake onanda ukwata siendo ile inge wailo kwata haki yake no investigate muno madamu ni ono na ethe no kukawese ethe niwe waende ni kwetha silikali yake ethe na ku ni abendoa ya thinga liko yenge na kayiza mukati thia kwa weondo na mkuu wa majeshi atuye konge ambo kwata haki yake ginezeba nyoelo kwata haki yake ya investment kuma mwaka 2010 aisomethia mwana mwetu ya sukulu amusomethia form 3 form 4 college amina na bado ya mwetele na mwije ndo kambele ona vyano ngweka ne mono maene imie kwa kubosi ni mondo ambeye kumala mwendo ni wailo kwata haki yake nienda ukutabya mwendwa nuwe waambie kuthau kakarata utezike thau kwa ata we watu mapatia la tatu mamba watu ma na ndwala nenda ukutabya neze nyende ukuvitha mwendwa ngalameyo nde na mathina ma mutwano nuwe tikibeti chaku kiziundo nuwe wongelile metheano mundu wikwo asometha gwata ni mundu wetele mutwa Ugwabu ne wendo mwinge mono ine ndona ndelite na strings yatajite ba we via mwana fizi ezukulu we ya mwana fizi esukulu unless we get a mokoas conflict of interest ba ni conflict ya interest nondo we mwene we ya mwana esukulu ne kana we mutwa we ya mwetu school fees na munengi omba educate yo mumbunge anenga ne ombazale ndio kwe kana azia kai goze ombazale kazomi nazo medio mwetu ona mina na noto ka obeka ine waambie yenda ungeuka na yaiza osia miaka ne yabike waise we miaka 10 eda ma 2020 chagwa pe miaka 10 mwendwa nenda ukuya mbe wewe na kathina wendwa aza lucha mwenye ni wewe Biblia ikolia mutia soma kana mutia mana nundu ni kula sia Biblia mavinda maingi nundu ngai waito expected thought manie expected thought wasomio mekoni ma mwetu witho wasomio kama nai mekaniliene ya mundu kathi chakeli wasometha sia mwetu nao wambia kwikala nake manakana ni wezi bieta kaminda chambe mwendwa ni wezi bieta kaminda na you mokoliati we ready to settle ready we ready with the way mukawakwa ready umuthasioneza mutane sioneza na ndi muthasiana na kwarite haki yakwa haki yakwa no kwa ni tha witha wigwara imyo ina ilo kwata haki yakwa na mundu gwitwa mwendwa omonde no mbete kile ngota byo kalaka gwe nondo ndethia nzie maku mwa na mwezi wa ende tsawa na mwezi wa ende tsawa ezi ne rambiti ezi wa dai ezi nde tsawa ndethia gwe athira na mweta tsawa nyendia na mone ne kwie ende yo na ona ndeo ndero tethia nenda utethia ona ndekelwa nenda utethia ana kama itope ana kengi na ndo ingi makeo makethia yetu mando me college akoza kamwili tu aketu ikithia niwe mbasali akagaibe ya mbasali niwe kazindiebu akaibe ya mwetu skulu akamwibe ya ka hostel okulogwe kala na weekend kamwili tu kayuka ukezi bayu kayuka mwili tu koka mukatinda imwe kabwake betizuo mwe na kaisi okaingi okayende yakayika la kamwili tu kaisi okasukulu nenda ukutabia paito neka umunde tukabwa ngwe na maisha na ndinena na twele tutito na tulato school ndo bulani obeti na masomo maizo bulana ndo bulani obeti na masomo twele tutito ni twendie kusomethwa na tweke ase ima tuondhoni nondo mosei waku no nakotwa ye school na kutwa sukulu nuneze kana akanganga nao malolondo make na balotona na kamwili tuke ku kamuzi na ziendo siatho wa munene nyenda ku yatamusia uke ku kawikia nguwa ona kwa nyenda nda sia 40 tamusia mwetu akuni watu ikie kibeti esukulu
nondo no thukuma we wa party time wa kusambo aume wa kuzizia aume alame mangotele matona umotethia ku college kana ku university azabu stock exchange yake nenda utabia tumaitu nuka ya mutwanone ila ibinda za kuje bikaza kutwawa nondo ni wanangie wetu waku na wetu akimanimete ongu ona dio wetu wa umandethia yuela ukatwa wani kuketha na thina nundu mume usi waku uketha wikitwa mwathi ya wetu pala uwe otiele ona agagitao babata ukamwia wetu wakwa nita waiba na otiele ba nundu uketha utabaingi tuketha tiyazia mutindi nuku ya wetu wake na ndetikila ukia kiwa nundu ndo bai zamibethi nonge wena aume mama tukwa na tinena na alamwende na ibania na mwibania pengine ono namba ukoma pesa siana pesa ndo mbingi siebo na kila kiananga oyu anake mama tukwa ni kosa responsibilities siai oyesa kwethia kamwana nikatumie ndo na kele tuke school kambe okeke ya shopping na kubavizi ame ku colleges na university asu because yamwe yetu kele tuka school na kosa responsibility ya musiai yani sokwa nini yemiwe kendo kandethesie even umambite mbesa hii sia webavizi no ibete kana hostel no kaibete ki aina kamwana kangina kwa kaumile baka no ke unenga na mbesa sindu isimo ni za watu na mazia na jona aumete idelelwa tene pesa ya nuo wale da ina mbeza na ndwe na sio niki what's your responsibilities ites yako wambe yawe ya ndwange ne binda dela wa iloza responsibilities uyede imbesa ndwe na sio takata mbesa iwa ngiti ya uiya sio ka kwethia oyebinda yabika chakeli mwetu wa mkoa wa mwendwa mwendwa watu aitekana na nikaimie na kai mayu neke mikambe ye kwenubea waulo anatu iye ela waikana sila chatakana na eka maono takana ende yu ondo sunne mo betu mwenda ni wokia kwa atanona mwana mundu wa form 4 or form 3 ndo ututo na umia na mundu wa form 4 uminie form 4 bado ndo ututo na kuumia nicho umukolya ka anime okutwa college na wandamba ibana nita ndoto yekiye musyo nuo kwite cheki chambaza lyaku nuo cheki siambaza lyaku ethe nuo muungamia na wa mone thia nuo musomethia obvious ndai alea lakini lo endie no endia manna maondo angi na bandu aba twamuzaguti se bama zagu mama zagu endie ba uyu no basome dewe sendo ngora na siese tukathuja sete na no baime mwendwa na yete keletu nomba kwake na noko wiyete mwendwa keletu ka wiyete nomba yue thano enda utwana nako kakulye kwa ndaya ibela cionthe cienenge ndaya kamwile tu ni no tutwane nundu kamwile tu ka unakitete osoka ya nomba abula yengi na nienda ukuya ibitio yaku yambe ni kwamba oza kamwile tu ka sukulu elezo kwa tu lakini wambodho mwangona ko ozi yakateke bandi wakatwikithia kibeti ubeti wako utanabika hibinda yako yobeti itanabika nibo kuga Biblia yitu ya tukwate mbiwa muna muno ila nini miunda ya mesavivo nimelau pia na ni yeta mala so nienda ukuya mwendwa ndwe na kibeti monda yake wetie mala ugola wa ndwe na kibeti na misingi ya mutwano ndikalioka na balatike kwambia mitwano nienda kumuta byana kena to simplify sex the kalai takindo cha kawaida tayo marriage wewe yani takindo cha kawaida ni ayu tani no kwa muka yani musimplify na mwino ya vida waneka ne wandaya mwami meki kindu very easy wewe ai no randa was ilasi atho wandiki wenda gitale use tho ka undani yunienda ukwati tumaitu na kemaitu mwendea na mutuo mwiketha na mitwano namba ile boindi ne supea be andwangi pa be andwangi mablemewa pe ase imamu etu no nase ne ase medwe reckless de ne wa wo ona mwana geo na umwetu mono ndiko na musei ukoma na mata biwe ne ngwe babizi na metekela na imandie ba ko yangewa ndiko na zami ula mwetu aku waiwe tekela okazi no neleje mwetu sio kwa anza waka mwewe abizi
Ogwa wele that handigia ziligale lo lima. Okay, mukoza mundu kweno ine vya family yaku. Nemokie masileki. Na icho na mwitu mekilia menuka mabika musi. Magma kangundo. Mabika musi. Mera githimani. Bika ndete kwo. Akila mutawa. No mundu waende to onboarding. Mutawa wadara no kidile. Akila buna athi. Yani we bika ndete kwo nundu mutu ende kwake noze timu twae. Nasindo sio ndeke lo ni ukwara chondene wa jobi ni wanewa ne wanu waideka atwa okwo take or learn through mistakes experience timu museo kwa mundu mwele tetwane ando twemaji kajemwe etha we muku manda mundu muku etha we ikamanda mundu wemeka ndio uko vitha au athete yote ndia kuya mutumia kana mundu muku watu akamwele tukanini nikakeba igwa kwaku myaka tathiana tunenge difference no nikakeba igwa kwaku no tuthe cia bau ndia kuya imanda mundu mwemeika ikatathiba nikana withie Biblia inena jineno neza muka waku wa utho yani uika waku ndigwa ngwacia ne ikatathiba mutianito na miaka 5 muitanite muno na ipa unezao indi mwatiana na ona mbege anzika mwatiana na miaka 10 kana mbao miaka 15 miaka mbao ni wambia enda ikala nethe yaku akozwa bukwaku no kozwa bukwaku no keba igwa debi ndale kali kakukoka ume asanza muku mando kwa mewet eko ka ume asanza muku alaze thia muzabibu no laukile ba no na dozo intuitinda bau intuitinda okay there binda unite binda ila kawa ke mani binda ila kawa ka lau kani wona kawa ka ilikanga nondo kwetha kwenzoke kwanda okay thia nzoke sio giotwa bibi nani ka bika kawa kage kalauke na ila ka lauka nzoke kiasi lazima oke sio sini wa kwa pressure sukali no iwa no wa kwithela nenda kuziokelela ondo twasia mutwano ti bandu baulika wekanye methumbi na ti bandu bautatithia nundu oila ukauma mutwano ne uketa unula mukawa iwangania unula mume wa iwangania likawe esilie kele utanamba ulika mutwano ne na anake muyeka kwambia mitwano komoni nundu mutwano wo komoni ukathelero komoni no thele lanza thele lanzo zindu sioga anakete the serious thele lanza the serious etha ni woka webasia mwitu ndiye nda ukutwa no komete na ke miaka 5 na ndio zizo twese aluzi yothi atuzungia aluzi ne twanala na tuzungia aluzi athelete tene no leilo tunabia tikita obio bia mutwano bueno no za suspect yeta kwena ku na kuye ogweyo kuya kwa kwithio kweti obongo mwendwa ita madam woneza umukolie eni aindongebu umukolie mutwano witu ni witha wandikiwe menemene tekeli mene ndongebu etha mutwano witu ni wandikiwe menemene tekeli umwe ni sawa komya yuli wa mwezo bumubikise ndongezo ndo kaminda we yu mwendwa takaminda witho onagu athio na kiloire ngisomo mete yake otuman ayenda thivie omete yake otuman ndethivie tena ne wero athate iwe myaka 10 ndio ona nize siri athate ro myaka 10 nenge no ona nize siri ezu asia etigambo kwata mwana aye wakona ba na no weze obwo okona mundu usu no thatete othate we myaka 10 na mwaka wa 10 na myaka 10 na ile ajali 2010 mpaka mwende mwaka 10 separa it's serious amwele tu guys serious amwele tu guys serious ageti yo mozo hello sabi mwa mugata nesa ni kongowe shopping center bandu tamboni kalangini matungulu atethia mwendwa kindu ndo kwamba kuya mwendwa na mwendwa langi maundu mokite makeza vya mena vina mundu azise mwana ila kima tukwaka alama kwata mpesa no isa vya mundu ndasoma no kwenda muno kwenda usome vyaka enda wizeri masoma mbe wamo okay yuko ukina uguya mwendwa mwendwa mbe kalambia muka ata vinda mbe kalambia muka na ndamukulia kwani mewe matona na kukutwana ndo mundu mutona jana enda mutomumu mukumana kwa yuma lonake ina ndatacho kibetingi ombola ndiye thank you alombe FM Uyuara nesa yele dia uya ni muzeo wena na kana niko kala ka baba iplay nywe mundu ye mwendwa
Pande likie kelo tezi. Kozo nozo meje mwana muka. Na wizo meje mwana muka na inu ka agomu. Kiko kito meka mundu esani. Lulu ati. Nini noka nozo meje. Nawe mwene njoka ni zeikalani na zi mako. Nuke nime mwikanda kutikanda kwa mbozo amani. Mwana mkono wa mwike na ete kisongumu. Lulu wa mwene nwele nukiloke ya zi rina mboje vikibijinja kwa. Kwa huo wasoma leo zote shua kana kile kibijinja. Wanake watu yandai shua. Kwa unye ndiye zuba mwendo mwendo wako ta weli kemisi. Okay, asante. Elamba itafem. Njao. Ama yo adiko kumangeni matagoni. Bauko gaiki vetinye na tato Lydia. Na ndage kwa kila na makati okay ane ala pia le danda manda kibeti. Okay. Elamba itafem. Pole sana. 0700925925. Tende na kosa simu si ya Elamba itafem. Sabina mo na yaoya. Unana mundu da mwenda nduguma kwa lolo kama. Sabina kandele mwendwa. Ozu no ite java dibuno. No mundu no ba ne utalize. Ano ayatene. Waile davile. Mwenda ndo ikita angela Luis tene we ano. Anyway, no kizalo kala kanda ya mozo na mimi. Yule. Mwendwa hii. Au baije bati. Na Lundu niwekeza bula yana ndo nazo amenje mundu mukosu. Na wewe andenda umwona ta mundu. Na wamwene no wisi no waumjembeza na no ngara migida kila kendo sombe. Nuko unaleva aidi ndo sumbo na mundu mukosu ona mundu mugena na manda kibetsa ndo bangi na leka na mwetu zinondo. Katika mwezo akaza kuweta nena. Mundu none tando inge. Masome vetu na mami na usome vya mundu aitia na mume kwenda na nyuma na mume onge musoma ngube wake nondo akameta pia Yesu ndo koneta endelambe ngaba ili yo akameta amenda pia Yesu bono sa yue wa mina na ATM we diko mina na ATM ndokua ogola wa gone niwe zine twa iloriso ni mwe wa reason ya mondo tele wawe ndio kwa ndio kwa ndio baba ndi ATM ni bara na kunone nga embesa mwa ATM no meka neza no kangweta ka ATM card no nenga embesa neke ya card ukanenga embesa lakini ngainge ya ATM yesu betiwe bau ndi bala be ATM yelenge ndo ni da me ATM live akube ndienda uko bitha mwana mwaito kisomo no sia ona olamwebania ona kyoka mukulia na no seo kumukulia wetha wabigeta chao ke wabigeta keba nge ndo ile uka certificate sia school kwani tuina wededo wabigeta keba ukambea ndio ko bitha niweze ta mume wakwa no weza ondabia niweze kwito kwa ina the na umeiya to ndo ambia umeiya to na nanye wanzo methiane kandikili yakwa yambe ndio ko bitha tirizo niemwa no go kweli no go andi kwa madhira maingi ni tata ukana ni makwa niweze ningo graduate ngeuondo otumba ndeto na kekamba mbamba ngazi wandiego ne gombege andoni yo Ezo tu imevida kumbelelo ya gombe no mwame so you with there ndio go vida kwa you agangiro indwa hao hello 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 Simuyagara simundi gata ina kadena kayo yo kelia mono simumpikio nesa okay Elevate FM Sammy wa mukada wena yawe nesa to amuka nesa une mundu eta mteule kumanga ndikochalo kena yes mteule akane tete mwana be mwana mudo be ba ade dizio ato no so me jamu etu ata eko na mutewe ke zakani utema manola wafika
ela kwendie kibetile mba ozie madam wake ilu ne imwakebe masomo yani nazineke namandi yakwa kalukati yake mwetu ndiye ngalikuwa yaona kumbe yangi na soma anga yoko tata ndumba kandita nambo soma okay ayeko ndwiki andumba kando bauna wana uzome dia nengi hello Bite FM nesa Oritom kuma masako yue nenda ya mwana oyo Ese mbulingao na mbulingao ya yoneke kuune ya iye yue ya ite na miene juu kende chambe ya na akuna sana ejua teno mbulingao na neka imiende oje ya ye okay hello Bite FM Namukia nesa namukia nesa ndinda kiri na kanda mwana amwaite oiko ni motene ni ndumwe mundu aito media mwezi era ya mwita maondele ndizi nailo futi kuyinya kana kutetya ene ndona we ene ndona mudemba ni era batezo kuparo ni nyundu kala meza ngoke dia mangoke la gwabagu ojo mana maide undo neza ukabuka biani tu kana mbaya mmo chanzi kila kigo amwite okizimu kwa kiokona ukena uwo ndo abendo azilikale ya kumenga osingo yao kwa jino kawaida aene kawaida nini ndole ya kwa nini na nengo asi kwenye onada na unozi wewe bwana na neziwe wanoto akwen noto akwen noto akwen ninga na doje jitu lakini ninga na miti ni kwa support kone kundi ya serikali yote ya koto ene hivi jamu mwana ngidila wale potika kale ndina kindusi akana ina amwambie tena ile idai ni jambo wewe mtwaro ni yani sawa gerania ni sana kwa amegalie ndi amgonyo aikendo we na ima kana mundu azoni mundu ala na kai nyinge yake ailo mundu ga ya udi mundu ndati jaga wana kumudama kwa huo wana ngoida mbe yawe ya ona ngoida mbe yawe ya ndo demwe ibeta aikendo azanda ndo Bite FM sabi ona ngoida mbe yawe ya ndo demwe ibeta ona moka thika to na moka thiti anda kisale weba ngoina mbe ya ndo demwe nei ibeta you mwendo anyway hello Sam yes mwamukia tabau nesa kijana dem nesa ko mboine mboine ende mundu kwito ba mwendwa abitisi itambie bala abitisi ambei biba kusomeza mwetu mwetu akitu tu akiti omutevesya we tekuria zile serikali akitendea na maisha make yu mwendwa kilo kwika mwe ekalendi ndeka na mwetu usu uwe ina chucha bukwake okay yes asanda hello Bite FM Sammy alawe ya mwamugiara nesa yu mwendwa une mwana nditi na teta ate ya inge mba nditi ni alameta wo mwana nditi teta ate ya inge azanda baka bana ko umwana ilamba yito mbangombe te ana mbangombe mbaenda asa na nota ti uko wow yu mwendwa mwendwa agiti okwata nona keletu nda kwata na mundu kwenda otwawa
na samipe undune na obo kasia wakwata na keletu wakaete kwa tukakeba iwe kwaku mwana wakwata nite na kana ka skulu na yunende katwikie mwetu yunende yuke kwenda kwebaga kwa umwana onda aibania akitie kwa sakana ka skulu na ipinda yuke kaniwa maneka ile kwenda mbe obiwe na tia yane mekie makosa ache ingaliko zielene mekie makosa kunenga na kana ka skulu kai kasome tawe ka koma kwa mwano you kwenda gesomo guka soma ba ikendo ka soma nundu getha gesileke muno kulake udio koma kwa umwana osebinda yu ambe kwebania yu nondo ba uba ya embe bania yu nende yu bikile obikie bantu bakotwana yu kwa kwebania sawa sawa alige dakane yu ambe kwebania azanda wana nditi asante mitambo ni ya mpaite na indi ni kukatia mwendo wa mwendwa ni watedhe kamwendwa idhio mazimwe ituza mwana mwegoyo wa yu ozele lobu ambi obu yu nene laibu yu undu wa emeloga mantha kibeti na wakwata kibeti muithi kwa mwebanie nesa wathimi wa kibeti une wa kibeti etha witwana na kibindi uthiacho ni kana withie ni wetha na misingi ila ya ilite ya mutwano tithe na mitwano yina seriousness na nambiye na kwasia mabinda maingi kiloko na mitwano mingi yithela nundu tuina jua ya ikala niwezi mwaila itha na jua ukethe ya mwitu undu mwezi na mwitu unda kwese yani mwina jua ya ikala imwe yani ni muigwa mwailo tindania mwina nza ya ikala imwe ukethe ni muigwa mwailite utindania lakini yu mwimina jua ukethe ya muigwa tiki muitwana yani mwizambi ya ikala imwe ta mundu na muka ni mwambi wa tiki nundu mwambi ya ikala imwe ke kolenjizi yu ikeva kamundu kandu kometie pyu na muithi umwita imwe ukethe ya yani onaguno iwa katiki ke bandu yani no iwa katiki kwa mbali na undu utenda umonia mbona zimu zangu huko rudisha ni katiki kwa mbali huko ona SMS zangu katiki kwa mbali ukweli nuiwa katiki kwa mbali ende ila mweza utwana mwetu mwewe mwanake yani mwitha ananza isu na mwikala nesa mutwano ni wenyu lakini yute twano gethi ateketa athiania na mutwano iba mande labu na otie lona bu kama ile tu wambia wetu agweba wikita thia muse wa wetu agweta waiba na otie leba une wandi biko ni daiba yue amwendwa ibange na nikwatia ni watethwa mwendwa ara kwa nziemela na mwela waita nziemani akunde sawa kwa uende kita kanona ne kwewa ne ngongo usioka gewesu ni tande no owe kita okuthenya andakaonenge stress mbinge yana na mondolo wenda akabingwa yana nala titangaza atimeta makundi marema kiserikali muma siotedio kwa ando yana na tona misiotedio kwa mundu wasomethia wasomedio mundu na yetona na weba na ngainoka kwa thima ondu wiwa mo kamba iwetamba matwitu laja no tambe ona guno tulilo bu tambe ne zo ege kana no yoselelo bu no ende ana oselela nambe